Šumenkovski, сега sa 2. Uvakovit na Mario Šumenkovski. Uvava akcija na domaćinite, malko se prekombinira. Šumenkovski postignula pojedini. Сега Šumenkovski za 3. Tamo Šumenkovski. Grade topka Janevski. Сега Šumenkovski za 3. Cenos do Kostos, Ušenov, Šumenkovski. Ubava finta na Šumenkovski. Atanasović. Odlično traž. Grade topka tuka Šumenkovski. Za 2 Šumenkovski. Ovaj 57. Sam podgordinički odgoči. Janevski se bori s ovom topka. Topka da dojde do Šumenkovski. Protiv napadne ekipa na Tetek, suvama asistencija. Janevski. Vojvodi isto takav prisutna. Сега Захаrijevski promašuva, možda sa kontra. Ljubavo dodavanje na Janevski do Šumenkovski. Atanasović blokiran. Atanasović, Šumenkovski, Teofilovski. Poeni na gosti. 3 sekundi. Lavski do Šumenkovski. Neuspješan. Lavski vadi do Šumenkovski. Šumenkovski za 2. Za 3 ponio 9 metri. Neuspješan. Ristovski. Visok.